Disahapo dita. Akas ni Roha, tujulan siyan hami pasudon para anak madok. Maulay gorang ma dita saluhod na. Butima. Goma ma parumain sa halipe. Bahay matukatong yan kami. Asa dong sugot. May na muna manuhor sarapa pagi. Goma kamu ma. Hita itong. 1, 2, 3. Oke. Angkat. Pamasi tu katongay. Pamasi tu katongay. Memang parumain is the best do sa ngono burituruson. Daktar dua cangonon. Holanod do da kadong nasing. Ido da. Ido. Tebutangan jo ita tu penganta do tu parumain nami. Yang meriah dong. Mana tepuk tangan yang meriah untuk parumain kami dan anak kami. Ido. Oke lah. Jadi di hamu baru nami buat tamu maun. Ya. Pasti kau pamu maun.